them me so me wo ho Akoma edi mfa ho na chinchina opese obam because again onya no say na dwene esu na say yi na me mijiga say kamene boy no kra be de e be trouble na amamfo patapata ya na me de di twa so na amamfo patapata ya na odi twa so ene ye ne Matthew na di nkomo na me ankasa ne nsem no kra agimensem Semens Vital Herbal Mixture and Capsules Semens Vital Herbal Mixture and Capsules or say usisi eya oya sciatica assault to ase untimi enante na afei so bema ne intimi enye adwuma yiye uni atinka so oya oba so oya bema atinka no atekwa de ohia eye Semens Vital Herbal Mixture and Capsules ubenya bi wo pharmacy chemical and herbal shops yina ubenya bi ewo ho frɛ omo ewo 0240616061 and 0205573555 AFR deodorant roll-on osima ho enye hwam enunti enodi free scent passion free scent activate free scent smart from Pulse Royals ena ede aba dwama so inti tobi na ema ho enye hwam also obi wo hono ma osime be wo sebio asthma breathing difficulties inti oyusu perfume anase roll-on na ano eden pa na ne allergies aba na ka opese ka de be no anye and one friend ma me na ka ne ma me no so pese ka me ma se me nyeda ko mu di edi me pekesi ede mame tina yese de ge no me I see enti no u susu se be ma no ono ompuna no so atwe mpuna u susu se chese asama me oba ne hyedem kra no abagie agirima asem bi wo ya na wakọ no man to man wakọ brand ani makoka chen se asumesi e de oni nkomo ni line na oni me mpuna ne ye no me ni nje ho wakọ man to man ana wakọ bebo dabi makona nim ene na kasa kra mabo le yere amane se ene ekoso ti ni nyina ne se na me de ba se bibia o ne be ma ne kasa na be ma ne ka den se me ne be ma ne kasa no se oba ne de chese ayese ebia me opeso chese me okwa je gen life for ye no ho no ne bi wa hu a o ni videos de o ye na o ka se gen no kwa timi blo beda ne na me se gen ni timi blo beda ho dia na de o ene se na de opeso ne ne because oba timi ablo aba beda shop na se onye so fo onye yi dia na chese no ma bibri na ye de esi no one can say no plan in jaya gudi timi mpe sa na even kula no ne wife na o nunya ewu ma oba ho no eni sister na tena sister no nim ho asembo ni bia afa se because oba na afede oba no ne kula tu atale ne oba ho ne sensem bebrebe a meka che se me ne oba no enye sa because oba no bia na busuafo nya nim so o me ho a bibi to ne sesia na me ho ne be na wo so ne yesa no ti de o ye ne de mentiase bebia meka I say ono so fani tinji e na ono ankasa so ne girlfriend na ono so ne ti dime na ne kunu so etu atare obi girlfriend no ne so hwibom no wo so wakọ girl no aka chen say wo no so ni pani nkasa na de oni mi ni pani ye no emfa kwem o sam me ne girl no so akasa na ono so ye den o na girl no so ne boy no so akasa ba ni nyina no de me metimi aka ne se me ni se me ni fi no me free a me nim de ekoso tiano na asene me na aya wo frifie nwumre nko a daytime de aya na wo fie daytime no wo fie aya na oba na wo ha na aya no so kwa adwuma na enwumre wa hyede afumu aba wa hyede afumu aba se bia wa kra ne se wo kwa shop wo kwa adwuma na wo fumu aba bi waye oba betu so wo fie ebi wa meba no oni fie but meta meba no oba excuse ebi am ko excuse se ebi am ko to aduane ana se me call madam fu bi ho na makase bia enwumre be 11 oba bisia ne nam enwumre that time no enye fe to onya side no but I so bia me kan asama so ebuo ne ayi no I say o jesu bia la bia la wo be san ba kula bia no ansan ni ho na I say do ya na in that time na wa ba be fum ni musa na ya na wo ba na ya ne no so no aye condemn and then no ngu mu. Okay, well, ebi wa almost say condemn saba sakakra o shikakra na da bi onse on de ne de na nsa na ne de na ense de me ma won bonsa bi adi kra no bi akasem be advert bia e di ama no enti say ni tintini ntietie yina say yembo na pam girl no
nya say mumu ame na me de ni nyina na meka no nti se wo pese ye mbo ana ye beto en sa frege no ti to ne sa frege ni ne etina say ebi kura na boy no na confuse no because boy na confuse no say ne ba ne di wu ye no na de bia boy no ese nani etata no no one no de bia trouble a me kura ma ba mama kan still no na say bia again no ma yehu say boy no no pena na ne no free me inside say bia anya boy no so no pena na bia ni suban no me ntimi so me ne ntina na ye be frɛ ne ma me na o na o say aya wan kasa o hwa utimi ne da fine na aya wo kɔ no ho preventive say o si kwan say me mpene on dey say on dey etimba musa but me ebi wa me said there me bia me nya me joy and say me nya me peace na me ba nchen na say on pa na say ska on na me pia kwa bontina me pia kwa bontina because me nkoya de de pia kwa bontina ko yede say ne me pia kwa bontina ne say baby me kwa konom san na say me ne different girls be ne be kwa ko gina didi nkoma for say e bia ono wa sim different girl they don't ko didi nkoma am we nya joy say I say na ko hook up ni yeah hook up kura search kura na I say metimi akọ baby me na mfo bia me nkutua bia one na wife kura na makọ ne I say nkomodidie say bia bi kura na maka say oba me ne nete o ko ne chia o se chinchina atwan o bia ye kura bi o ande normal sa ntimi samla back no ne bia pressure bia ni ma bepem ba bia yede enti wo kwa bontia nko na akoma mu nsam dwumadie na ye de ebremo ye mama ha baby bia wo bia wo tie ye wonso awo amanone na sabre eda ho eye anapa no ye mawache monso a ade asam a mokoda no nso ye mama dwue gidi sei obia ho ye senia ye nso ye ho ye ya enenso ye de enkomo ebremo no enra ye bonkomo nkomo ne ye to aso wase ho ni oba de be ma no mabetena oba fiti 9 o'clock o se 10 o'clock a ye try say ye be solve issue ni nyina omoda ho a ewo ase ho a ye di nkomo nyame ya adoma china senia komo ne kowie ye nyina chief executive producer Nana Bila Kantanka ebeji na konwa ye be ma na achire yen oba na ba omusim konwa nyina be ma no so no so ne didi obi di echi no so according to producer ne panel members no so ma frɛ no ma eni nyina so enkomo akoso ntinyambo achina senia ade ne bekwa akowie bia no producer e ba kyerɛ yen senia enkomo no esi akwa akodru nti yeda munyina amase pacho come can just part to say ultra Mr and Mrs ne picture fanto wo wa nyambo achina ye feedback omonkoi maybe no more okay and this ade anka ye try to ho say be ya echina ye ba na nkofo hu sa mpara ye sadie na ye si obi ani baby aya ohia ne dofo ebi mu hia omudie we yi ase ebi mu hia omudie omukọ public toilet na omehia omudie ebi mu ekọdwom ekokohia omudie ebi mu nso adwumam na omehia omudie nso adwumam ne de uhia odie wo ho a tize me wa akoma FM yi a me wa henka mpanyifo kakra me level standard no wa ha say ya we say small boys and girls mpanyifo ni nyina ma ware omo ware ni small boys nanka adwumam nanka mehia beluchi say nanka me beluchi twempna saa na ekọware a o say ye de beluchi koto connect FM na me matna akoma FM security service ni mu so saa neti bank nso saa neti ubetimi ehia odofo na wo ho na nso muntimi ntina branch ba ko nya adwuma ti obia ne baabi a ohia ne dofo na social media entertain video no so saa nkofo so hia omo de wo ho sister bi kro wo ye adwuma mu ho no me mboni di asama to me o won crying o ware fe simple one but nice say onu de no so DM ho na o social media na so e na onu so onya ne de wo ho kofo hia wo mo de wo ho na nti eye papa ho na eye papa o hia obi be ma wo ho hia oba wo ho na mo twempna itimi ekọ aware ma ya na sa aware na ya na ejina ene bebi sa ho say online dating emfa so papa ben na ya na ewo so na oba den kra na obi ba ho na oba wusiwe oba for good and I say oba no abeyi ni de efiri mo wi a na wasori ekọ ehun komo na na era oproprom ne mu ehun komo e ma na ye send mu DM na ya mo reply na bi na be ma na wo hwehwe no no na send u DM no interne ye ni ya ye nua me ya na ebedi komo status ba be ka bi status ye si adwuma no wo ya ade papa status ye ne betena se ne komo no ye so ya ade pa
also ye bi we aha nti ene ye be di online dating ehun enkomo medin e di Beatrice Fioga bra obetimi afre me Aunty Bea ene medin chia kese pa e call Good Shepherd International School ene omo ye graduation mia me ba papa bi ohima ene o graduate me hwa akraketwa ye wo no esem tontom ne ye bre no ho anene o graduate me hwe ne saa na me say ewiase pa say unya yi akra ne to ope na wa ye panyi ane sa nti Good Shepherd enkra ne mo graduate nyina congratulations to you all. All right, panel members oba ya brefo Iraba papa bi na otu jasa me ni be ja no otoko na adwa Peggy enso ewa ha production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojosa akodie Emmanuel Owusu Little Nana Yaw na Beluchi omubo yinchidom with the production no enso na say line so no obi enya ne de wo ho no pese ye friend na say dey emre no so a wo so be frɛ enne ye nuanom onua TV ye TVET forum what's a technical vocational education no ehun hia pa ensa no dwuma ne make ka me say ye nuaba no ye makeup wa ha ne de say wo de kyeye makeup ko ye de ketua wese e ka wo de abɔ mitirimu no enya asem ketua vocational skills for no omu didi papa o se mi jai kasa tintin kura na mi ko sua bi na se okeka ne de ni bo ma bosome esen me de ayede ma me obetina ha kasa obewie na ko mu nyina ehintintini ene manager ni won ti be bia bi me de fa ho a on be kan che mi se me bo akutie bia ani adwo ho ye Aunty Bea nyame na dom ene wa ma ye nkwa ye de nyame ase so ho ye nye me yankasa we mood na fiti Friday de nwumre na bepim sa abre nkwa yi o Mr. Mama betina me mood no so no sorry why mama mani nkoyo ni ehwe wanim ni enya inspiration she o de na ho de ene hwe metiko bia ni bia efa esi wanim o ene metiko na hwe wanim motivation bia ni ho ehwe wanim ana vim obi a motivate no wa show me futu obi a me ma no bia tu wa tu ho fo na futu obi ani bia hwe o ho ya ye ho ye because ye de ya wo ma ye bi nti o ho ya ye ho ye yesre o me si de obetina mood no so me sorry sa hi enfino oya dai hi enfino asemo enfino tada sa no moti enfino oba ya ho ye Everybody da so kran. e so peja ho na da o so mood nya na Me bi se de adwana me ti free. Me was buy na wo kasa bet. mood ni nye E was ye back up nya se tiefo no so. So you de ya ye be yenti ye shema de be bia de be fa bia na mo fa ne sa de aman ba Obi abu me pa ma. Oh ahwenie na ko ko nya ahwenie asasi na se eyi PZ be bi omotonton phones no no woda bread ho na me de ma rent na nipa kro na me wote so no na nasem eya intimate bo no so ma no ontwia na me se metu no na me konam hia guy ba ko ye panyi onam so me de me da bre yi ma han nti no pe obi ma wo so oba menya bia ma e ho kwada no mo frɛ me oba because na me ma e mo frɛ me love o love menya obi ama o no beka chem so wanya obi na mso me dana so bi sometimes they just say 6,005 a year no so wanya obi I or the be money 2 years ni pakọ na money 4,000 eja madanya me aso the 4,000 e bre me na msa money 600 say eja wa ye adwuma itije not knowing say Aunty Bea what did abena 100 million for 2 years minim e ma omo no so hunu sa no bia increase ne de e na ma me bi bebo mama na say love na den na wodo dabra ma 100 million o ba say there be o menye sa e na o say o invite boy na what so no boy ne baa so a eye no kre wa be ka chem say ampa ma e bra ne 100 million in 1 year 2 years eti mi hwedin na me say ne de ama ne ama sika no kra na menya nje e na me sa akopɛ 4,000 na bra ne de bre me no e wo say kwan bia so me kwa because me di na me kopɛ ba na me se bra ji sika na asase no anase da bre na ye de ma han no manya kra fa me de ama han Aunty Bea enra me ko ho a na nsane na me ko ho a wan kyerema nkyere mpanyimfo no mo ho ni yie e ma ba ko halame on sa boys kasa na enko ba bia wo boa wo boa oye mi say anti na ka me ne no be ye me nkasa minimum mra e na me ko bo me panyi amane wo Dubai ho
security pay no mama me nipa me no say monko na monko two boy ni see two boy na e bia nipa na oje 100 million no obeje ni sika no aye ko ya Brian sa afi no onim afi na Brian na be hu say obi je Brian na je 100 million no onim afi na madam pacho wate madam mantini ye madam this madam that any say yaka we nyina ntia nra ne no anti bi enye easy mame enye easy mame me se me je me dabre onye ni sika no so wonye na ma je me dabre na obi ase me ma boys ne ntina no mo ye good and I'm saying here e na me boys no e be boom 100 million yo enti ene mood no you say hi enti obi ade so hi yo ye ene ye nkomo no ewa but ye be sha ase ntem ne sha ase ntem ye bewie na bema baako ohia ne dofo ewo ntintan fidie no so na ne duties so se ni programs ne doso papa panti no ye pese edi kan ne sha ase ansa na de minim no wo ntintan fidie no so no ye friend na nati na nice beautiful baby girl mo aya mo yusu flora diaper na almost sponsor Akoma fufu party no ne ba ne girl no Asisiwa princess papa good afternoon. Good afternoon. Me ba cho ho ye de your princess is somewhere. Ni pa. Nyame asia da ko weda no anya code kakra. Pa cho say. Ni pa ba me say weda no. Ai weda ni de chese panyufo kra e bu na nkra. Ada de no ba kuma se na na fa Akoma FM na ye ni twetwa pictures why. Yeah, you princess no. Yo, ye follow on Facebook ho pa. Na ikomodi die mu ani read ya ne ko hu say say asesewa ma me kra ntintan fidie na so na oye ne lie. Oh. Anything. I see. And ye boy enkomo because some say one de enkoyi o mema no mo ba no betwie di ko a. Say o de wan kotwie ani. Boy enkomo sha say. Okay. And so now, or madam, so I think these days, which we are from the beginning now, which we are sending for request keke. Now we need to that we are just sending for request money plan. And so now we are supposed to do the and I think on Jane another biblical will be and I'm on and then my friend on Facebook of the cancer baby and yes and money the right it and I say and I will say okay. Then the second time too something similar and I the correcting and say when and I'm calling wall and I say oh we try everyone and say okay and now me try say we committee ni wall and not the visa in a nice way. And from there, now me call me inbox and I say hi, and then as a rap princess me brothers. So I even met her on I think 2017 on my birthday. That was the first time I met her. 23rd January 2027. That was the first time when I'm here. Let me say, okay. Yeah. Okay, enti na just say oh church on maybe at all no so now I be correct too. And I feel you. Yes, now or you know and one thing now you tell me like you tell that opera God opera as a Christian and I can say yes. Yes, and I'm saying okay. Me well this like I need somebody who loves God, who knows God. And in that aspect, now I'm say okay. I think from inbox on me and I'm designing number. Then from there we started talking and the Diana or the because sorry because preaching because saying and say okay radio. I think this is what I'm looking. Yes. See, not from on the Facebook no. Na mo di nkomo we saying as in o try there to no be correct so no ye criticism. Yes, and I created a very good rapport. Because when you say you can't just go to somebody's inbox now and say hi, can I know you need say there be sometimes it's no
that sometimes it works, but yeah, it be so only na ebia from your post and now no akasa poster. Then I'm under her comments. Then I'm like, after we do come over, so we got to know ourselves. Like, ebia, you are now comfortable with the person. That is when from a honeymoon and we call me inbox and I say hi and I started from the honeymoon. All right, and we here bang and Sana Mushia 2017 for the first time. I think 2016. No, really bad. Birthday no. Now we hear open program B, party B, and now Baby. Or say, my sister be I was I think in Accra. I was and I mean Tabua honey by then. And I feel Obeba Accra. But I'm sure for me one of the reasons, we were sure. Because we started talking to Ruby and now my wife or a vibe. My wife or a vibe of Pekasa. And from honeymoon we start with your vibe and I say okay, Obeba Accra. This is